الله أكبر الله أكبر. إلا نوحي إليه أنه الله أكبر الله أكبر. بلش برنامه باوری دن باش وره تماشاوان هجا و دلال امجاره کدن ده برنامه باوری ده لپیش برونه تماشاوان هجا و دلال و کندزانن برنامه میا بره لسر ویروسا کور بو ادبجم ویروسا کور انا بیم کرونا ما دما شوی ده بسیدای ملا امین و سیدای ملا سعید جی بسقایپی تبلی بو و هفته جی ما خواست ام به همان میوان خوره جبر کو مر دربار و مجاره ده ما هی هنتشته خوش بگوت انا سیدای ما حاضر کربون آماده کربون لبنه دم تیرا من نکربو ما خواستم و هفته جی لسر و مجاره بردوام بکن تماشاوان هجاوک اکل برنامه ما بر تماشا کرین زانن مگلک تشت در حق استثمار کردن ویروس کرونا ده گوته بون ما گوت بو جهان کی نو جهان کی نو حج کو دست پید که گرک ام ویا خوش ویاره آماده بکن ویاره حاضر بن ام وی واجوی نزیکایی شاش نزیک نبن ام شاش فهم نکن حتی کو ام نبن جوای خسار کر و ضرر کری سیدای ملا امین جیاد بهم تو بخیر و سلامت هاتی و اگر سقایپی حاضر به سیدای ملا سعید جیاد بهم بخیر و سلامت هاتنه سر چاواره سید بله وکی هفتیا بره جیما گوت بو سیدای ملا امین ما گوت بو پایا ایمان ام پای سوارات کفن ام سیدای ملا سعید جاردی دست بکن سیدای ملا سعید برنامه برجی از باورم انشالله وری بیرا و تشتی کو گوتین اما جوی داره ام دوام بکن ام مجرا خبر دوام بکن اد خوازم ویا بجم اف هاتنا و ویروس هانه فرسنده کی مزن ج بازرگان اولیره ج سمسار اولیره چکرین و فرسنده کی مزن جمع اوه کود خوازن اولش تکل هن انسان برجواندی پرست درخن فرصتی که مازن جمع رجی چی بویه ایجا انت خوازن مجارا ما پروگرام ما ده هن و هوای تماشاوان ما هشمندی که وسا پیشکش بکن جز تماشاوان مره کو بلا نبنه تکل برجواندی پرستا نبنه تکل سمسارا دوی واری ده اف عالم حقیقان هب سرویا رنیشا عالم بکن الگورا دینی یعنی الگورا اولی شکل بدنه و خلقه هشمندی کی بده خلقه و رنیشا بکن دوی واری ده در فتح کی وصاهه امکان کی وصاهه بله. بسم الله الرحمن الرحیم دیسا سلام و رحمت خدا لتا و لمهوان تی عزیز سيداي امين ولحميد تماشوان مبي سلام ورحمة خدا حمي ملت مبي تعالى سرفرازية وسركفتنة وسرخوتنك آزاد بك نصيب جمو جملتي مرة وش بستانا حمي ملتي كورماش كيكي من براستي مشاركة شواية مجارة كورونا مجارة فيروس كور وقول اف مجار تشتي خف درتي كده يعني افقص انسان عدد شاتان براستيش عليك بجي نعمتك شو نعمته اف انسان استمصار وبالتالي الدين خطا انسان تخافين ان
برقصية ده غلطية وان شاشية وان ترتب الميداني ووات تكيني بله نعيش شوية نعي كتابي تمتي بعيش بقي وتعالى دبي فاسألوا هل ذكر إن كنتم لا تعلمون وبيغمبر خدا دبي إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة بهاتشتي بدن أهلي به يعني فيجا شو حق دكتورك دنا ورد مسألة عقيدة مسألة وريدة مسألة تفسير القرآن رابط كذب إشتامة وجمل الدرس مبدأ يعني إنسانكي أم بين خوانتا بالصلاة بالقرآن بتفسير القرآن بحديث بحديث تفسيري بعلوم القرآن تبقى مشغول به ويكي وعلى العادة تخطي وانتي حبي فتبت تخطي ترباس قربي وبري حق ديني مدى بتشتغلي ربي اجتهادي بك ورابي استنباطي سوى الشاشة حلوها إنساني كراتي بيجي والله درك عتنت هنا وتجارب فاتحات سوري بيش فاتحات بخويني وتجارب الله بخويني وتتناقش تفهمكي في ما يخلص بي ياجي حرا زيارتيا كربلاء يعني الكربلاء حرا زيارتيا مازال فلان اهل بيتي ياجي المملكات كيدين حرا فلان مازالي هلا لا تشتي مام اف خرافنا اف بدعنا وكلام فيه اف حقيقه هناك انسان انا ايدي اختدت كلي خدا اجى اف كورونا اسبهم نعمتها ويش بيقالي بجي هيا وقال سنة تحكيني شو كنت راسنا شو كنت أحكي أذن أتشاريا شارات في شيء ضد بيدها هم كانوا تبيش هم كانوا بيجن والطب كيما سيوي أنا صرت عارف أمي سربي بيشتغل كام شت عارفين يبقى ليش بزعمن وقف هنا تاريخية ميداني شاشي فان إنساني وازدانيا دينكن في مشت أدم كي أنت مسترج أو هي أو جيب بله بله سيدة ملاوة سيدة أمل أمين دما برنامج شوية جي ما خاص أم هر تميز سرفي باغفن ما سرفي أم ساكنين راستي دنیا نو جیانا نو بیواجویا نو ام دوی فهم بکن دوی ام خال گوراوی عیار بکن اگر کو ام شاش فهم بکن ام حتی کو ام فهم بکن ایدنش خوره جیانا خو بیخن ریده و بچن ام بمن پاش ام زرار بینن دوی واریده هون تماشاوان مرد چه دویجن کلام کن سیدم سپاس جبوی کو جار دوی در فتی دامه براستی ام پیواجوه که پر گرینگ دا یعنی وک جواک وک ولات و هریم دی پیواجوه که پر گرینگ دا در باست بن دوی پیواجوه که yani gelek vekiriye anam bibêjin wek ji gelek tiştê nûra bi hamîle mervûsa bibêje ev nexweşîna hanekê jî da serê yani nexweşînekî giran e nexweşînkî pir giran e her çi qasa me berê jî gotibû ev nexweşîna hanekê yani sedemê wî biyolojîk hene yani wek nexweşînekî sedemên biyolojîk e encamên kirinên pergala kapitalîst e lê ew nayê wateya ku wê meriv tedbîrê xwe negire ew nayê wateya ku wê meriv ewlehiya xwe di vî warî de negire dibe her kes her însanekî li ku dibe bira bibe ji bona ku xwe ji vê nexweşînê biparêze ji bona ku derdorê xwe ji vê nexweşînê biparêze tiştê ku ji destê me tê bê ku em neçar nebin em ji mala xwe dernekebin heta ku em neçar nebin em ne tenê ji bo ku em zerarê nebînin ger em bi ber xwe nekebin jî em zerarê nedin derdorê xwe yani niha em dibînin dibe ew ka vê yani xweparastina vê nexweşîna ha tişta ya sereke ku meriv ji nexweşînê di aliyê nexweşînê da
ji bo ku meriv bi xesarekê herî hindik jê derkebe dibe herî hindik insan here ber hevdû herî hindik insan nêzî hevdû bibe yani xwe pir nêzî bira mesafekî navbera wan de bibîne meriv yanekê bicî bîne ev yanekê ayek hemine lê ya girîngtir û esasîtir heye divê mijara hanekê de malûm e pergala kapitalîst desthiladarên demê hêzên serwer ew ê bixwazin ev qeyrana ku dijîn asta ku hatinekê li ber qeyrana dilin yani wek ku li ber fetsandinê ne li ber hilweşandinê ye ji bona ku ji alîkî de civakê bixapîne berdestê xwe berçavî bide tu zanî wê piçîçkî nefes bide kê yani çi ye bi vê nexweşîna hanekê bibêje a min derman dît min we tedawî kir wê wisa pesnê xwe bide wê reqlamê xwe bike tu zanî xwe ji civakê re bide şîrînkirin ew xerabî û nebaşî û kirinê ku li ser civakê kiriye û encama wî jî êşa wî vê civakê kişandiye bide ji bîrkirin tu zanî dido ji bona ku bi vê yani bi viyanekê civakê dixewrake ji bona se salê pêşî bi rengekî di bi şeklekî di derkeve hemberî civakê bi hinek rêbazên di hebûna xwe desthiladariya xwe li ser civakê û li ser xwezayê bide meşandin ji bona ku civak viyanekê nekebe em bibêjin nekeb neylêstika pergala kapitalizmê erê ev nexweşîna hanekê ji çi dibe sedemê wî jî çi dibe bira bibe îro rast yani li ber çavaya rastiyeke em nikarin nedîtî bawerin a dibe em li hember vê tehlîkeya duyemin esasî ku bi sed sala naqede yani kî bimre ji xwe rehma Xwedê lêbe yani bi awakî wê bimre mesele yê ku dimîne wê jiyanek çewa em bibêjim piştî ku ji vê nexweşînê rizgar bû vê nexweşîna hat derbas bû ku em bawer jin bi awayekî wê dermanekî vê nexweşînê were dîtin yani gotinekî ew jî em dibîn ya yani derd û derman tev ji Xwedê ew Xwedayê عقل کدای انسان و انسان به عقل آنی درمان کیجوی نخوشینا هارا ببینن لی نخوشینا مزن نخوشینا هری گران کو درمان جرا بدم درجیه بس ساله نهات یدیتن گر کجواک هشیار نبه گر کجواک تدبیر خل همبر و نخوشینا کو پنجشیره یا هری خرابه پرگالا کاپیتالیست قرآن گل کی خرابتره پر خرابتره دبی و اویانه که به سالا بکشینه جبوی ویجی دبی جواک بوان تدبیر خورا دبی هفگرتنا خو خورد بکه چونکی پرگالا کاپیتالیست جبونا که خو بده آواکرین و خورد کرین یعنی او کیوی تاکتیک کیوی استراتژی کیوی سرکه یک جه هفگرتنا جواک دده راکرین yani her cihe belat ki yani dibe ku yani jimra çi lazime yani bana ne lazım bir Türkiye dibêjin halbuki insan xwedî berpirsiyare ger tiştekî nelirê ger tiştekî nebaş li derekî bibîne berpirsiyare ku li hember wî kirina nebaş û nelirê derkebe lê mixabin kapitalizm çirkiriye pergala kapitalîst vê hevgirtina nava civakê daye rakirin bona wî tişta esasî dema civakê nav civakê da her kesekî dibe ya xwe malbata xwe biparêze em dibên dernekebe têkiliyê xwe heta dikarî bi kesana daneyne lê dibe civak viya ji bîra neke ew diwarê hevgirtinê da diwarê alîkariyê da diwarê ku bi derdê hevdûra hemhal bibe yani derdê cîranê xwe gundiyê xwe gelê xwe civaka xwe derdê mirovahiyê bike derdê xwe û ji bona çareserkirina wî derdê jî çi pêwîst jî di nava hewldanê da be divê viyanekê jî îhmal neke ev viyanekê jî berpirsiyariyekê esasî olî jî û em bibêjin ji ber ku em jî wek Müslüman di ola İslamê da jî mijareka herî sereke herî giring e dikar ev viyanekê newsa em bibêjin muhacir hatin Mekkê dema hicretê da مرو جی اوجی فلاکت اکاج دست ظالم ابو نوسا یعنی اویانه که فلاکت اکاج بر نخوشینا
کووید 19 کووید 19 دبنجرا اما ببیجی کرونا ویروسه او جی فلاکت که جی دست ظلم قریشی ظالمین بو. دمی بو بله. جی دست سر ام ببیجن سرورین دمی بو جی دست پرگالا کاپیتالیست او دمی دمی بو بو، بله. او جی فلاکتک بو نها ویشاخی انصاران چکرن یعنی گل مدینه جبروی عالی کرنا خو کو انصار هات بناف کرن هر یکی کر مالبات هکی کرد مالا خو دبی ایروجی دبی کو د گندا دا دبی کو د نافچا دا دبی کو د باجارا دا به تایبت جی د متروپول اندا جبر کو کنک انسان کارکر هنه کتکار هنه ناچه کاری خو جی کاری خو بیه جی ایشی خو بیه نکاره درکه و جمالا خو دبی جیرانی وی یندنا دبی به هستیار به گر کو پیدوی کی وی هبه د عالی مادی دا گر کو پیدوی کی وی هبه د عالی معنوی دا جبونا کو ام ببیجن تسلی بده کی جبونا کو صبر بده کی گره کی هر انسان وی بر پرسیاریا خوش بیر بینه یه دوی من دبی گره هر انسان بفکره yani pergala haneki çi bir seri xazayda ani çi bir seri civakida ani o mümkün kuj Avrupa'da ve çi bir kelle hemberi viji brasti civakin bindes bitaybet yani gelin bindes bitaybet likki jarriye dünyaya dibe beraber dibe evyaneki bikin zemineki fırsateki yani der çava kumarı diroke dinere di gelek deverin diroke da gelek de sihradariyen heri dijwar de dema xuda bi sebeb nexweşînên wiha merd bîne ku desthiladariya xwe winda kirine biye serdemekî nû ji gelên bindest ra em wisa bawerin ger ku gelê bindest vê nexweşîna hanekê tenê ne em bibêjin xweparastina ji nexweşîna an ji vîrusa koronayê lê heman jî xwe tedawî civakê tedawî kirin û rizgarkirina ji nexweşîna xerabiyên kapîtalîzmê jî di nava xwe da hevgirtina xweşêke û ji bona wî jî ji xwe ra xwedî bername xwedî polîtika û xwedî stratejî be em bawerin ku di nava vê demê da jî xwe ji ewkê kapîtalîzmê em bibêjin xwe ji bin benikê yani ku kapitalizmê civakê wek benik girê da ye ku xuyanekê derbixe esareta wê xelas bike. mümkün e ku vê mümkün e nîne wisa bawerim û wê bibe jî vê nexweşîna koronayê vê vîrusa koronayê bibe vîrus bibe dermanê mirin û hilweşandina sîstema kapîtalîzmê çawa ku Pêxember aleyhissalatu vesselam dibêje gelek tişt di jiyana we da dibin hûn ji bona xwe wek şer dibînin lê di encama wî de ji bo newsa وعسان tekrar şey ve hayrun lekum. belê lê hûn hinekî tişta jî mesela ji bona xwe dibê xê ji bo wê tiştekî qence newsa hûn xêr dibînî ji bo xwe lê di rastiya wî de ew ji bona we şer e niha vê Ez nava heye ez veger bas lê me sayda kerem ke gotna davî. yani evî dibêjim em ger viyanekê bi wisa wisa yani bi ewk nêzik bibin yek dibe ku û mümkün e ez wisa bawerim jî mümkün nîne ez wisa bawerim jî civakê bindest dibe viyanekê bike firsetkî ku destpêka hilweşandina nexweşîna herî mezin ya pergala modernîte kapitalîst be o destpêka avakirina civaka ehlaq û polîtîk be Politik ve saat hoş. Saat hoş. Belê ena Seyda me Saîd dixwazim vegerim balwe ve Seyda ve mesela koronayê de vîrusê de em bêjin gelo alim dikarin pêşengiya gel bikin gel ji vê xelas bikin yani pêşengîtiya alima rast e yan tişkî cê xwe de ne cê xwe de hûn çawa dinirxênin vêya Ez dixwazim wê te kerem kirî ya da alim çi ne yani Yoksa hinkî alim ser vêjiyet xwazim hûn biaxivin belê keremke بله يعني بيبا عالمي ام خوشي كنك دن شيروفا احتياجها ما بوجهي هي belê بقى عالم القرى مش قراني تخوينين ام قراني فيهم مثلا ميزه القران اياتها بشي بيجي اقرا باسم ربك الذي خلق belê اقرا انسان يكون جرامرا صرف نحو عربي وعندنا زانن قرا يقرا اقرا فعل متعديه
يعني عندنا تشتك لازمه نو فرمانجي كون بيجن تدبي از هرم جيجي نو از هرم جيجي بله. جيجي ادي لخوان خواندن شت جرى لازمه خواندن يكو تشتاتي خواندن لازمه بله. لأن القرآن دميزين اقرأ باسم ربك الذي خلق مفعول اقرأ نينا بله يعني كلمات تشتكي كوفو تعالى پیغمبر خوستبي قد بيك فلان تشتي بخوينا نينا اخوان ام تشوبيج قالوا اقرأ تفقه بخوين اقرأ حديث بخوين اقرأ تفسير بخوينا اقرأ تذكر ابيتني ام نقرا معنى اقرأ ام متى اقرأ ام متى فندنا وامر پیغمبر عصام جارب پیشی قادی ان فندنه وتعالى تبي متى پیغمبر تبي قائدات بخوينا ساعت خوش يعني شو يعني شو ما تكون مفعول شي حسبه جبو عموميه جبو كلام فريد شي حسبه انا يعني نكو فقه ثاني بخوينا يرو شاي قام دجفات اخذ دجفات ما دافردادا كندين عالم شدي برتعبي و دي برتعبي او هني صار نحو خنديه وهني تاجو منهاجو سيجار كتابه دخوانديه هنيك بالإيزان حديث زان هنيك بازا بكي ابنا بعالم ابنا راسنا ام تلك سر ويبسكنه قالك ام اولي بشتي في كورونا وخلاص بنزن ام دائما بروجرام ما سر خلاص بنا كورونا يجي كما شوف اميدا ما هي جو خداي عالمي وفي كورونا سر ما وسر تمام عالم الدنيا ني فانتاز بيباكس سر تمام الدنيا راقي وان شاء الله الانسان زانه كدبي وارد زانه بن درماني ببينن وانسان بي خلاص بن ونعمه الله تعالى جي ام يبينا ابيك ناخو ام بروجي ولا سر تشيت لسر دربازبونا كورونا بلي بيشتي كورونا خلاص بي قالت ام نقطه كي سر سكن ام ايشن كعلم خاندين تدش قالوا افيدو تناب مكر دادا الجاري يشتري قل تشوم تشارشيه حتى تشوم من ملاي والبرد انا جمار ابلي يعني تنجي وخبار البطمانه ملاكي تحت الشهاده يا علي راس تشوفي فلان تجارة كيف فلان يا جيا قالوا اقص بلا هنا اقص دكتور هنا اقص فلكياتي ما هنا اقص عرض نقاري كبزام هنا اقص جزالي في من هنا اقص طبيقاتوري ما هنا نخوض لا افشاته نخوض كورونا جماعة دا باتكرين وتي فلا امسكوتي ام بحبره بجباتك ام قوقة بجباتك احتياجية ما بيمستيها ما هي أطفال داربك يعني عالمي لا يمتني هكذا قال لك عالمي ما يطبي ده توري ده حكيمي ده قاسم لا يقابل ها أم نقطة فرقرين ده أما إيكو فينكر وأبين كده أم صح صعيد أم جار أم بلد سري ما سيدة كركر بقاسن كيرو ما ولاتي ما فكرية شركة سيرة كي وري كي هري كي شيء أمي تشوفهم حافظة بجن احتياجيها ما هي بهف قرتني إجا أمي تشوفجن أزهني كي كرد بيجم يعني ما قلت عالم نا عالم علم الصرف نحو فقدنيا ما قلت شيء ما قلت بيشتي كورونا أمي هيش ياخد سريع خوا أمي علمي تبيش بخوين أمي زاروك يا خاريك بنا يك أجر يعني ده كده تحب على هبل بلا بينش حب كيمياء وبينش حب فيزيك وبينش حب طب وبينش حب ماتماتيك وبينش حب علم ديجي بلا هل يجوا قاسي احتياجي قال احتياجي ما به هي احتياجي ما هي ملائكه ندر ما نجمع بيدا بيتن لك انسانا وقت تعبيرك بيدك يلندرما رين نشاندان بلا عالم ما رين نشاني ملتي مبدن يا راس نشاني مبدن لا فيجن تبشي بخوين بلا علمي تبدا ام زانبن بلا علمي ميت هر علمي ذهب شوف خداي تعالى اقرا يقول بلا تشوينا قلت تمام كائنات بخوينا يرو قال لك تمام كائنات بخوينا وقال لك ام جباتك يولي تشتيكن اخي ام جباتك يولي تشتيكن وام فكر بالهبو أو شيء شيء به ام بخوا خبره ببن ام بخوا تنبه
كيما صيامه بله. كيما دمكي ما فهمتر وبدولتي دو قرون دجي برزالته امام تعبيرك جرانتر نبيج بله بله gelek sabe seyda malata ava seyda çiki gelek xoş û balkêj got bi rastî jî divê dema dawî de ez xwe hestiyar bûm got roj ava tedbînê wê hê weke ereba gotî şibih dewlete ne dewlete şibih dewlete gotin testa ku nîv saetî de teşhîsa koronayê dike bi rastî ez hestiyar bûm ser gotinê ku seyda anha gotî çiqas ku meriv xebirê ve bi çiqas xweş e û çiqas meriv karê pêjî bikeve ev we bîst û tiştê ku zeh seyda mala te ve rehmet lê bavê te ev gotinê ku gotina seyda gotî dewamî eser vêya dişewitim اقرأ باسم ربك ku Xudayê Teala ji me re gotiye kainatê bixwîne binêre ji bawermendê ew ê kulpayê wê îqraê ne herî insanê ji kainatê dûrin herî insanê biyanî ne ku kainatê fêm nakin naxwînin jî ehlê wê îqraê ne gelo seyda ev ne heqaretekî mezin e li Qur'ana pîroz jî ku kirine ehlê wê îqraê herî zêde ji gora insana ji vê kainatê jî xerîb in newsa ye kainatê fêm nakin ez bêjim çi qasê امر vê خدا bele زنی چوا بله بله آور بگه ایرو مسلمان کو شرم سری واده هر شرمی کی سری واده هبه بله. ای همه و میکن یا نخوشی که هاتیه اون کار چاری Na katiye seyda Biz- seyda ez vê tet pirsim ev sistemê ev salavatê ku minara de gotî salavata bidin piştî bangê yani ev çi qasî yani ti çavê din irxênê والله ما انا ام هر روش بيت بيجن يعني- اف تجاليتي razaletekî ji vê mesele heye seyda ez bêjim يا دجال هي هري حربي بإنا فتحنا دجاليتي أوا وهري بحتاجي بال فراتشي بيت ملتي فضي صدقة بدمت إبانا بدي إنسانا بله دجاليتي أوا كو الطب معزمات الطبية باخوجي هب نواجي بفرشي خلكي با يعني يرو سريدة خرافة مقولش نقول بيستيامة هيا بإذن بيستيامة هيا بله. وأم فش خلكي آلي إيجار بله. بعد يرو فيجا عنتابي الباطماني الآمدي الجرمك فيجا نا بين قرنطينة هي بله. يعني الشهر كي سري خود ميني أب شهر شو خو إدارة بكي أجر كو أتشتي متنا بن rastı rastı تنا bele أبان بريشان أبان مرن başa seyda em أب عين كشمال em أبنا إسلامه بله. إسلام أب قالك تم تبع بخواندا قالك تبوت اقرأ مكاينات بخواندا وتعالى كائنات القرآن ده بيش بهره بيش بهره نابه بمين جي خدا پیغمبر خدا 23 ساله ده اما پیش بچو بله. يعني فيجا بيخلص پیغمبر خدا ده والله طب نبوي تبيجن تعبير كي هي بالطب نبوي bele امشي غلطه bele پیغمبر خدا دو وقت خدا تشتاكل المملكتي الدوراوي الباوي هبو تشتي جرب بيجن عندي. تبقى باشا bele نوه bele هذا ها باشا إيه معناه تشي معناه روجي او هبو تشاخي روجي قد تشتكي بيش بتربي بله. تبغى عمل بكي تبغى تشتي بكاربيني يعني بله. لا كنت بيجي والله ازبي من حتى ودي وجودي نعلى بطم يعني بله. اف جموده اف تقليده بله. مالا التقليد خراكي يروح هرج ملاي ما برسا تمام بالتقليد بقى كره تقليد شيء نا تقليد شيء. تهفساري وخ جديده شمت ما تخي تهفسارات تخي سلمة ام تقليد ناغوازن ام بله. تقليد ناغوازن ام دخوازن ام بسري خو بفكرن ام بله. بسري خو بيش بهرن ام بله. بسري خو قران خو بكن ام بحبره استشاره بكن باشا ام عالمي خو يبر استفاده بكن باشا از إيش بدگرم عالمي رباني از بدگرم بال ملامین و سیدا مگو دستور و به بلا ملامین وی واری ده هنکی تشتاز جویجی پرسم سیدا ملامین سیدا پیشا پرسامجی و انشالله برصفات تجی بکر یعنی مگو خدای تعالی اولی امر انسانی که گوتیا اقرا بخونن ام چا شو بلکی تماشاوان ما اکو برنامه برای تماشا کنه و اینهاجی گره که ویا دوی فرقی دبن ام بجن ام چا وی پیواژه بخونن ام باش بخونن ام جه نمن پاش یعنی ایرو حقا پیوسته ام پشتی وی کرونا ام چبکن خلقی ما چبکی یعنی الگورا فرمان خدا الگورا دینی الگورا فهم ما کو بشری ما فهم کری حتی نه کرم کسی
سپاس بۆ سێدەیە مەرەسایت خۆدەژێ رازی بێ نها ددەما فرعوناندا kirinê Fir'awn kê meşru dikir? Yani Fir'awn kirinê xwe li ser dikir û îzaha wî kêj civakê re dikir ha hama dikirin. بله ساعت خوش Yani em bi vê mijarê ve girêdayê bînin ziman dema ku nexweşik çê bibiya her çi qas ku di serdemên kevin de em bêjin wan serdemên koledariyê de ku dibêjin li Misra kevin de tıp di cîhanê de cî ku pêşketî bî yek jî tim Mısır biye, Mısra kevin biye. Lê tevî wî jî li gora demê yani li gora wî demê rêbazên wî demê tibbî ku çibin jî eger nexweşîn çi dibe bira bibe beriya ku bibin ba tabîb birine ba rahiba rahib bi serê we de xwendine pif kirine nivişta ji we re kirine piştre hên em bibêjin برنه بعد بزیشکا دکتر bijîşka dermanek lê kirine ev rêbazê kê bê Fir'awna biye yani ebê rahibên Fir'awna biye بله em wî de werin jorê Mezopotamyayê heman jî Babîliya dema Nemrûdî de heman tişkirine di navbera wa de tiştê wisa nuans yani piçûk ferq hebûne nexweş çi biye bira bibiye nexweşîna wî çi dibe bira bibe hişmendiyekî wisa hebiye ku vê nexweşiyan hanîkê ji alî hinek hêzên veşarî ba em bibêjin ser xwezayê tu zanî hatiye ji bona wî jî dibe êk wa temsîl dikin kî ne yani em bibêj wek wekîlê wa kî ne rahibin bona wî bibe ba rahiba wê bibirina ba rahibê wê demê serê wa da bixwandina pir fikirina devê wa an pir fikirina eniya wa eştera bibe an jî wê nusxayekî ji we re çêkirina yan jî wê çi bikirine digot wela şeytan an em bibêjin cin ketine nav dilê wa wê ewkekî danîna pir fikirina pê de bixwandina Gota me cinê te wî ji kuş. nevayî derxistina û evê yanekî wê biçe hêne biçiya ba bijîşk îro we pirskiriye we got rol û greva ulema çi ye dikarin divê ewkê de çi bikin pêşengtî bikin anna bi rastî jî yani durê li pêşiya alima ye yani vekir ye yan ew ê wê riya ku em bibêjin rol û misyona ku rahib bişfîr yani haman ji Fir'awn ra leyst ye bi cî aniye wê wê rol û misyonê bilêzin û ê bibêjin na wala ev yênikê ne karê bijîşka ye ne karê zanista ye tu zanî ev ye karê dua û selawat e û eştera bêjin pifkirinê û nivişta ye eger almê ku wisa bibêje ew wî camêr tercîha xwe kiriye tu zanî dizane çi dike jî rola wî gireva wî ji bona mêjiyê civakê bide şemirandin di taybetiya vê armanca wî nivî ne mesela nexweşînê ye armanca wî ji bona ku civak li kirinê pergala kapitalîst hişyar nebe sorgulama pêraçê nebe li hember wî jî tedbîrê xwe negire li hember wî jî nekeve nav hewldanê ku ev ji min re eviya nexedere ji bona min ez pekala ez dikarim vîya biguherînim bese bi serê me de anîn an jî alim an jî çawa ku Qur'ana pîroz ji me re îstîqamet daniye ji me re pîvan daniye ji me re rêgez daniye û perspektîf daye divê îstîqameta te ev e û bi vê perspektîfê jî bimeşe niha îstîqamet çi ye îstîqamet rêya heqiyê ye newsa em bibêjin heqî ye edalet e newsa edalet e evananekê têgehên Qur'anê sereke ne liyaqat e newsa ehmiyet e niha em îro binêrin heqî heye yek dikare bibêje ê ku serdestê ku bi xwe jî dimeşîne nikare ew bi xwe jî aslında qebûl dike dibe yani bêedaletî heye ji xwe navê edaletê hûn dabiye ha em bibêjin liyaqat heye asla liyaqat tune newsa ha ehmiyeta civakê ehmiyetê nîne ji bona wî ji bona îqamekirina vananekê di ku de xerabiye sedemê xerabûna vana çi ye ê ku warstiya Hezretî Muhammed aleyhissalatu vesselam wî misyonî bigire ser xwe dikare di vî warî de civakê ronî bike yani îstîqamet bidêkê em bibêjin di mesela vê nexweşînê de wî îstîqametê çi bidêkê jê re bibêje wê jê re bibêje afirandin yani îcatkirina dermanê vê nexweşiyê karê zanista ye بزیشکا zanista ne bijîşka jî dermankirina wê zanist derman bibînin wê bijîşk jî بکار بین wî dermanî
tedaviya nexweşa bikin. Wê vê istikametê nîşan dikî. Ê didiya rola wî misyona wî çi ye? Hani ayeta Qur'anê dibêje ya Eûzu billahi Estaizu billahi ve bi ismihi İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. Ulema. Eğer alimekî, eğer ulema İslamê, eğer bixwaze ku ew jî bikeve nava vê emrê ew ka Xwedê vê pênanê ku girîngî û hêjayiya ulema Xwedê Teala di Qur'ana pîroz da aniye ziman, yek ji kesê ku ji Xwedê ditirse wê bi cesaret û bi cesaret wê ilmê xwe li gora emrê Xwedê ji civa bi civakê re parve bike, bê ku bitirse, bê ku ji nefsa xwe, ji malê xwe, em bibêjin ji ew ka ewlehiya zarûzêşê xwe an milkê xwe. Tu zanî ew heqîqeta ku ji emrê Xwedê, ji emr û fermanê Xwedê hîn kiriye, ji bo li hember zordesta, ji bo li hember zaliman dibe ji civakê re hem civakê ronî bike, hem jî ji civakê re pêşengtî bike. Wem mijara rojava got. Seyda şkerema wara 10 dakika meman. 5 dakika azê Seyda Mele Said gotna biya davî benim û gotna xoya davî ji bîra nekin. Fermo Ve got rojava em Belê, kerem ke. em ê 5 dakika Belê, davî kerem ji ke. were eberin. Seyda Mele Said dema me sohbeta we wala hingî xweş e nizam çawa dem derbas bû. Ev çilo 5 dakika me wê çêbin em nizanim wekî 5 dakika jî neçû. Em nizam pir xweş çû. Gotinê we davî wekî qasê 5 dakika de hûn dikarin sa Kurt bibêjin temaşevanê me re. هون هردو ملا امينن هون هردو هرن روجافا لازل باكور بمينم Kerem ke. دي رچته منش باكور هنا Hale. رچتكي اش ملتي مريا ورچتكي اش داگير كري مريا ملتي مريا سبيت خوازم بكن تشتي كومتي دكي جفات تشتي كو حوجيه ما مز استكلمكي يسا كلام قريب بيجم فلان فلان تشينا يعني معلوم كلام النقطه بيجن بلا السر اجال بسكن حيوان الفيك نجيرو بيبا وبلا عرض اخوة مقاتبة وبلا زبيه اخوة الاخي بسر Saat xoş. البقر رچتكي الاجال رچتا هری باش بو ya بله. يعني بلا اولي دسب حيوان اخوة بكن واخوي بكن واواكي كاتش قص زانستي يعني علمي ويج او شيء معلوم Yani bila vegerin bal ekolojiye ve osam bejim kurtasi. بلا فكر ايكولوجيه بلا حيوان اخوي بكن وبلا زراعه وبلا تشاندينيه بكن وبلا الجند اخوه بقرن بلا جند اخوه ابا بكن بلا خاني اخوه هنك شبدو دور بكن بلا خاني دور اخوه فراه بكن بلا بخشن اخوه ديسا خويتي اللي بخشي اخوه بكن الاب وزبيه اخوه بيربو كهنيه اخوه خويدا كفن وتعالى كردستان مقصدي وكي جنتك حوجي كسكيني من ابيك Bele. اف رشتا معلوم قلبي شتي وكي ديسا تكرار بكن مهمه بلا هر علمي بخوي بلا هر زاناي مد هر وارده هبل سياسه مداري ما شرح بكبن زندان دجمن ده امدمينن الحردي هنا شيء نبو سياسه مداري ما نيتني شرح بلا هر بلا دوام لي خدنا وي بكرن بلا السر بيسك نادن انك انساني ما بلا سياسه بكوين بلا تيروغي بخوين بلا تاريخ شاندا خدا بخوين بلا بسانبون بخوين بلا هناك من مدرسات وحماس يشار كلمه صرف نحوي ما نخافين او بلاش صدا يكبش تيرامتك هاش صدا يكبه تيرامتك Zede ji wala. اسباب وام اسلامي هي بنت خو زيدا يعني خو تيرامتك لي بلا عالمك ما رباني جي ابن اركوندك يك ابي فشتات توك واش دالك الكرره بيجم ادبي ميزن يعني امشي ورا بلانا مش مرا بلانا يوش ناب ما دركبن امي راح ادبن شما تقول ام مش ناب دركبن مو نجي راح ادبن ام وناكوجن ام ناب اصلا جورا ونكبن نابا دنيا دو اوروبا دو كوفتشن كوفت خوازن هرن شناب ما دركبن امي جفات اخوا وكي جاميرا امي بقرب ونيرو نقارن مخويكن ونيرو نقارن فربدن ما برجيا بنجي وناين تشتكي نادن ما Seyda ونيرو adil نقارن away ايش يشتر مراكن جفات ما محافظة بكن يدرك بالحيرة wek hevi hebben kan havraji jiyan bikin.
امنا او يتيا اسنويت بيش ادن بلا وجي جاميرا ام بي عاجز بون بي غيداندن بلاش ناب ما دركبن هرن قنام بكربن واقفة محافظة ممكن ام تيرك وهنا ما دام او تيرك وهنا امشي تيرك وهنا ما دام او باوردكن او شد بين امنا محتاجي وانا باشا رجعت ما ابد شي حقا ابتشي بي امير حببن امير قربن شارع سريع جبن ملتي ما هي حقيقته بخوينه يرو ملايمش صدي نوتو حشت نوتو حشت حاشش تعبير اسنا بيجم يه دجمنن يه داغر كرانه من امري وادنا والله ابن راسته والله ابن راسته له والله ابو تعالى كورونا يجي عندك مالوا سيدا كورونا يعني دايره عندك شوي دنيا عندك افضل اقطع افكشتن نابي ام خوازن وابجبدو بقتن وقي جاميرا او المال اخو ام المال اخو ابجي رشتان مني رحمل دی باویت گلک صاحب جبنا و نرخاندن تا و شیرت تا گلک صاحب ان شاء الله تماشاوان ما پیام گرتبن سیدم الامین گوتنوی داوی و سیدا گوتی ام روجاوا بون تا چه بگوتا 5 دقیقه مانه ام فازن بله هو دمجار علماء برسكير امر خدي ام بيجن رسول خدي و برسكير اجي دكار مينا كي لسر روجاوا جي رسول خدي حضرت محمد عليه الصلاة والسلام دم نها روج آوا بريا ام بيجن 2012 ويدا 11 ويدا مرف كاره بيجه وقت سرد وقت دما ام بيجن جاهلية يعني مكة كو ابو جهل وابو سفيان وابو لهب ام بريبا دبر ويدا مش هبو حقوق قبيلة جيتي هبو نوسا قبيلة باريزي هبو نها بشتوي سردما مدينة يا حضرت محمد حضرت محمد لويدري بيمانا مدينة وسيقا مدينة كر دويدري دا تشبو هر جواك هر اول هر باوري برنگ خو بباوري خو بشان خو بشريعت خو وخو بدنا وخو خو بريوا ببا پرگالكا ام بيجن همولاتي لويدري هات آوا کرن ام بيجن فورمكا daha جورداتر كو حمو باوری و حمو ام ببیجن اول و پیکاته و نتوا دبن خدا دحوان شکر شرح به سرکه بود نها روج آواجی براستی ها وقت جبوی کو ویاجی کر نوسا پیرا شکر و مگو انصار و مهاجر رو بدری هبو نوسا یعنی کسی کو مهاجر بودن نچار بودن بیکیز بودن یک نشتجی ودن هر یکی خورا کر برا هر یکی کر ارتاق مال خگر جیانه که قومینال دان آوا کر نه روز آواجی براستی ایرو یعنی نوجن کرنا او نوجن کرنا وسیقا مدینه نوجن کرنا يعني من روجانا كرنا موديلا بيمانا مدينة جبونا ويجي de تنگاسی هانکی که ام جیاندک جواک جیاندک یک جبر نخوشینا کرونا ویروسی یا اساسی و سرکه و مزنترجی جبر ظلم و به اخلاقیه کاپیتالیزم یعنی پرگاله دبی ام روجاواج بیرا نکن دبی هر کس جبونا روج آوا هر خوشک برا کی ما هر کردکی جبونا روج آوا خوک انصارکی ببینه خودی در کبه جبیرا نکه تشتی کو جدست سواده ل روج آوا ام خواهی اموسا باورن روج آوا چوا کو مدینه بو امود بو هیوی هر چی قاسا کو دقرقا جواکی دا ما ام ببیجه امویت دمکا کرتا دقرقا جواکی دا هش فتسان بجی لی اموسا باورن هیویا مهیه مدل جواکی روج آواجی بدل یک جبونا و مدل جواکی روج آوا مدل اخلاقی و پولیتیک کل سر نرخ جواکی لسر نرخ جواکی هاتیا آواکرن و وسا مزن ببه هیوی جبونا مروایی هیوی جبونا روجناتا ناوین هر بندستکی هر انسانکی دوی خودی لی درکبه او عالمی که خدای تعالی دبیا دو قرآن پیروزا هل يسوي الذين يعلمون والذين هم لا يعلمون قالوا وكل دون ايكو يعني زانای به دین خودی و نظر اصلا زانا بون دوی داره به امر و نهی خودی حموتشت يعني نه زانینا حموتشت هر عالمه کی کدوی از عالمم او و آیات قرآن مجی دگره ناوا خو که اگر که خود خوازه خوسا ببینه دبین شمسیه و آیات دا خوشی ببینه دبی
kirinin zalıma îro em bibêjin ku zalim xulser çi de ava سيدا kirin دما قضية dema me xediya divê vê rastiya hanekê li gorî emrê Xwedê vê rastiya hanekê li gorî jiyana Resûlê Xwedê çi hînkiriye çi dizane ne li gora berjewendiyên Fîrawn û Nemrûdan an jî ne li gora berjewendiyên em bibêjin desthiladarên ku temsîliyeta esra bîstû yekmîn hişmendiya decalî dikin xwe nekin leşkerê we xwe nekin kolê we û ji wara xizmetê nekin ji bona ku civak neaciqandin Gelek spas ji sağ bo olun. ku we ev derfet dame gelek sabın spas mala ve ava ji te rejî û sedayê me li Saîd rejî gelek spasiya wet kim ku hûn hatin hûn beşdar bûn ji xwe bernamekî kiya te jî muheqeq pêş de maye li ser mesela Emeviya û alima demê berê me bername çekîbû lê kêmasîma bû tu pêş de înşallah bu were û eger Seyda jî tevlî bibe înşallah me pêre biaxivin di pêş de em ê li ser vê mijarê jî baş bisekinin çünkü ji ber ku ve tişkî pir balkêş got ve got ew modela ku Hezretê Muhemed xwestî her çi xas Emeviya heşt di qirika wa de ma zûka fetî sandin jî li belê dîsa jî înşallah li rojava çirûskekî li wê derê şînda înşallah wê dîsanê pêk were mezin karim bibe yek gotinekî belê yani em her yek bibin ebûzerekî Belê. li hember Yezîdên hemdem saet Yezîdan xweş saet xweş mala wava belê temaşevanên hêja sohbeta Seydan de gelek xweş bû ez jî nizam em çawa derbas bû em hêvî dikin gotina dawî wek Seyda gotî اقرأ باسم ربك yani Qur'ana pîroz got ne ku gotina wî ye bixwînin 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 gerdûnê bixwînin gerdûnê bixwînin gerdûnê bixwînin cîhanê bixwînin gerdûnê bixwînin û fêm bikin em hatin dawiya bername xwe heta bernameyek din hûn şad û bextewar bin bimên di xêr û xweşiyê de Allahu Ekber, Allahu Ekber. إلا نوحي إليه أنه شعوري